Get out of here, man. Nimba no munsi nacomoye Wachiza isa Ekandino sa uri guteka evuze nawe anda ni umukobwa ngaha yarugano kumba insangino kanyi mude none sigwawe nyaruka hano kumba ingwino yewe sa none wamase oyaye Get out of here, man. uri mu bikino none sa canke barimu geragiye guteka usanga ari mu gikoni ngaha ari mu biki kuri ecita ndahatswe watswe ni sa watswe ni oya ntana kimwe nukuri kw'Imana hari inzo seri gute ko seri umbonye utevye urakomeye ndakomeye nagenda kwa bise mbona urampunze yose nukuri kw'Imana mahoro seri iragarutse ndakesi Get out of here, man. banzureke nibi urwaye ibiki none hari banzureke muhungu mbiriza yo Jesus is Lord. ni ikibazo cy'inzara ngwagwaye diari agwaye diare kumbe hakaba yari no muri toilete ecita muri twari ndahatswe hatswe ni none wasi none sa wari yibiki wari yibiki ibijumba none umviriza ukugenda muri toilette n'abaguru gusa atani turatuhambaye reka nawe kwambara ibirato reka yewe uraza gukora agapantaro wambara igitenge nico coroshe ahubwo genda unzanire seri wanzanire cya gitenge cyawe sense kugwaye ngwaye iki ibyo nyene mana magana bango vise watubibwira na seri na kesi Get out of here, man. sigwawe wapi wari guhora we ntabango vise umviriza seri ibyo nibisanzwe kandi bigwara wose reka seri reka ndagwaye seri nukuri yo mana we seri ndindira seri ndindira Asaliye nukuri kw'Imana singaruka baye tuzosubira uratwara n'igitanda nta kundi tugenza ikindi gihe uratwara n'igita ewe sa yaruka ndakubwire rero na imva wapi singaruka nejo muri kino kibazo gesiwe ndicahiye rero uzoza kundondera nawe nzozejo pumbafu Sheri bye seri bayi